Ele toi fi o sa talando ele tulanga o faamasinoga ai mai se la lea le faamasinoga lea le ua mai ai le iuga le faamasinoga i le mataupu a falealili i le afioga iā toe lupe faapena foʻi tuiloma i loʻu talitonuga i le mafuaaga foʻi o le nanau lava ina ia iai se vaega e oso faalava i le mataupu le pei ona faalavelave ma intervene ai ia le vaega o le hero pipi na mai tauina ai le leai o se manatu o leisi matai falealili i lo lava nonofo ma leisi matai falealili ua tulaʻi mai i le tofi ai ua nanau i o e faamaliaina le manaʻoga o le pati faaupufai o le hero pipi ia lenā o le afu lenā ua oo i ai le tatou ai ua uma ona talanoa o le uso e taalo tama o le uso ua uma foʻi na faalelei le itumalo ala le mea na tulaʻi mai o le mai lei lava le fili ma le manatu lava ua le manatu le itumalo ia lea la le atoe agaʻi palota laititi a o lesi foʻi ia u nautaʻiga sa iai le taimi a o fagasolo le faamasinoga lenei na tuu avanoa ai ia leʻi faamasino i le lo ia atoe lupe ina i au mai ni molimau e tali atu ai i molimau leo au mai e tuiloma o le leai la o se molimau na au mai e le tamaitaʻi lo ia i amio au te talitonu o se tasi leo lape na mafua ai ona faia le iʻuga lea a faamasino They have given the chance to produce some of the witnesses and some of the testimonies to testify. Perhaps it could have challenged te manu e luʻi ai i o le molimau te ana au mai atu i loma ai pagalea ia o le ise molimau e au mai ma le manatu faapea le ise molimau e o ina solofua le faamasinoga lenei ae sa tatau lava o le ise molimau o laʻu lenā tilotilo i le tulafono ma e ua faigatā ai nei mea o le atulaʻi mai i nisi mataupu faapenei mo le agaʻi i luma. This case has already set the precedents for any other petitions pertaining to the elections in the near future. O le tali lia, ala tātou sisila fōila i ai, i le onga o le aafianga o tangata panota uma ma le lātou wai a te tau. Po whena ta oto i le majority o i lātou. Sa lātou lalango i le tula i mai o toi lupe. Wa toi tō manatu o i fo i le nei te mali. Malana fo i tautua. I le amata mai i le pae inga lona sifulma le fitu se ia o ina tōwhia o ia a vea masitasi fo i o sui pānemia. Ma malanga ai le whunutanga a malo au whatasi. Sa sila mi o ma mai mō le lalulangi a toa. Ia ngā waa ma to mai i whaapitoa. Ma fua ai o na fili tānganga e le fionga le li pānemia. E lua sui pānemia e le mai tauna na ae. Whātua uma le whātautonga. Ai po ia loa i ngā sengase le fionga i le ri teitai. Le wa ai mamao le nā saiai. Ai tālo whai. Awa au talitonu lava. O le mafuanga lava le nā. O le ave ina o nei mata upu i le whaamsinonga. O le whauwhaunga lava. Ina ia matua whaaleanga le tamali anga o se tangata. Ma ia whawhau ai ni mōri mau. Ina ia whaaleanga ina se tau mawhainga.
ma le tūlanga sao o iai ia le whaamoemoe. Tasi le nei I tu tino o le malo Samoa. Mo leva on tau o na whai I aise fuafuanga. E toe au talu a toa I lava tu la whono uma. O whainga panota le atunu. Wa leva na masofa. A fuafua tu iai le tele o tausanga. Ale mai a o lea whainga panota. To tofi le komisi fau e o mai e ilo ilo masu e su e malau li liu. O ai isi tangata ia na au mai I te tonu e se e le komisi lea. O I la tau na tāmu mo e le whainga palota. Muli muli iane whaia ina I petitions o le faamasinoga ma le palota. I le solitu la fono ua faamaoni. I whainga faatosina, ma whainga faalatua, ma whainga faasolitu la fono o le tusai ma tu la fono o whainga panota. Ono mai lea se ei I le komisi lea. E whawhea la, wala fasilina. Whawhena whaidei me le telo nei tausanga. Leiti oa ma tua fumfa atoa. The whole election system is because those who were candidates and those who ran as candidates and were unsuccessful and lost the election and even losing at the petitions in court, they were selected to become members of this commission to review the outcome of the general election. O tō sisila nei. Whawhela no mai tangata ia na tāmu moe, o sui tau wā. Whaia ina le pānota, toi whaia ina I le whaamsinoga. Au mai e se I le komisi sili leo na tā ua, e ilo ina tu la fono, o filifilinga ma le aia tau, ma le sao lo tonga e whaatino ai, le pānota le tunu o e fili ma tānganga mai ai, tofi o I tu malo. O le usol tu la fono. Le al mewa whaia. O wo mai atu le pamale I chapipi. O le sao whanga mai I tutonu o le palemene. Ai au mai tonu e whaise me mo se la tutupe. O tau sila Samoa. Ele se tala na wai tutongi o matangata nei o mai se e tonu o le komisi lea susu. A o ala ni a latu. Yo latu sao whale tu la fono. E a mai tonu I. A o lea na latu soli tu la fono. La fa fena fai. Ele sao ma le fitau I ma le paleni I la o vava ai ma le tiltilo ia. Telo te mi fai la research o te alu I le whainga panota, le system, the election system of this country, of the country. Au toi tiltilo fo ia New Zealand. O le sili lava le tu lai mai. E mafua I se a, ona toa. Le minoi o le malo e fausia le malo, ma ngā ilo e whaatino na tiute. O I lava le malo ua tu malo, ma ua tu silima iai, ma ua mai ona whaatauto. E le fionga le au malo le malo. Samoa o se atunu u siri o na laititi. But the election system is so complicated and the complexity of it has caused chaos over and over time. The uncertainty is real. Le mautono. Yo lava fo I le telo le teimi e whaaru vale ai. Mo ia tulau ala whaafonga mai o le tutino. Ai mese fo o le minsta. Lau fionga le li parmia. O la o lava lea tu o lalo. Ma le pipi I tau le mau ma tu I malo fie I sau finangano. Tasi lea I tu tino e te tau o na toe au talu a toa. Toe wha fo I se I wha pe I o na toe wha tūlanga. Ina I o atu lesi lima tausanga. O leo toi iai ni mea wha penei.
tele le teimi alu i le tapena ina o petitions mamoli mau wale fai mo ia tātou mea nā le fai mai e tauna whalapui whawhalapui o matangata i e tala pepelo ma fai o lātou winga le whitaui o le e whakutungu e lesi sui ai o mai o tau malau po le ale mamoli lesi sui lesi i le faamasinoga ma o toe o mai moli mau e o tō whafonga i whaasanga i sui no le i aso le faamasinoga ua le foi ua toa ua malolo ua whatalitali le atunu aia o e saili mai moli mau whatali le aso e lau ai ma no ai ma tango fia le mata upu lea o palota la iti ina ua mai ale whainga palota tele le tunu. Umi le taimi e fili ai i sui ona toi tu watu fo leo lesi taimi e vai ei pe toi whamolo au i tua swafo nisi o le ale tamu moe tu watu fo i bale taimi e whai mai ai ia se taro sanga seistangata e winga el seisui o le ata moe ma me le tau na anga waa ai mai le tau e ona veo se sui tau wa a umale na wa tau sa ili sui e mautinoa e mawhai ona whaatu wai se malu ona alea ona se e lea o le atunu u e tapuai. Se e le matila e tapuai mai ai. Aia, tātou wō le whasfu lima aso. Toi titi lua masina o whaatali tali le atunu u. I le umi o le nei taimi. Leise ngā ruenga e tasi o lo whai ai. It's like the whole government system have shut down. Only the caretaker government is in operation, but not a full operation. Yeah, that's it. Nga ima silsila. O ai, o ta oto ai le tali o mea nei. O lo ta oto e to tonu nga le mū o le itu tino o le palemene o le au fai tu la fono a le atunu. O isi foi vaenga i o lo fai anei le faamasinoga. Ma fai i ai unga le faamasinoga. O ai o ta oto ai le tali o mea umanei. Ua na o to tonu o le pale mene ina ia mauti noa. E le toi a apa mai le lima o le faamasinoga i le fai unga le pale mene wa umana tamau. Na paule mea, au mai i le tutino o judiciary. Interpret, develop the law, and apply the law. Malusi anga lai o le pale mene. A fai lava le iaini suinga le whawai. Ina ia whao ngā ai. Le pule tā wawai lea po le separation of powers i le tā whatonu leo lea tonu le parlemene, pule whatonu, the executive and the judiciary. Awa, lea tātou wōlo i te mifo lea, waluti luti, ma luluti aiti ngā maletele o mau meo le ngau ngau sā. Wana o le faamasinoga le tutino e tulaʻi mai e tali e puipui le faavae. Ia. Ua ia atoa ia ma le faamasinoga i le pule faapalemene ma le pule faatonu. A apa atu faamasinoga i eo. Na leo fai atu lau fionga le panbia ma le malu le kapeneta. O le pale mene o lo ta oto ai le tali o mea umanei. Whainga palota mai unga le whamasinonga e whaia. Bai le komisi o le law reform ma Samoa.
Whai se pepa a le Law Society. E tau mawhai ai e fōfōre me le. Our only recommendations e talawhia ngai mo le tula whono. Ai a le official lawyer city. Malona fo'i auwa. Ta ua tele le vaenga le nā. Lewa tātou o mai i le mata upu leo lo o tālia fo'i ai a se whina ngalo le tunu. O le mata upu ia taiseu o li. Ia. E le whapea ua whaitioina le faamasinoga. Le ia tau ala tau e le ia tau sa vea o te nofno foi bao au tango foi ia uia e va ili ili. Mai oa ia le tūlanga. O le taimi, o le ale mena whai ai, whether it was the time frame of the campaign, whether it was allowed or not, api whoringa mai o le taimi lea e tua i ai tai seu o li. Tai o li seu. Ia talo whaluso. Mai o te tono foi. Po whalu whisasi i mawhauwhaungo sui tau wā. Ia taimi wa umana whonga mai e le komisino whainga panota. This is the time period and the limitation of the campaign. Ma whaalau i loa. Po le me ta o le whaalau i loa alo ia, ma le me ta o le whaatosina i le whaangai no tupe, whapena fu i tau mawha. Ai mai se a, o to tonunga le mu o le teimi lea, whaatanga i o. Whea le mea, e mawhai ai o na tāwa vai matosi le reina, o le whaaloalo, o le tū maleanga i whanua whaaleanga nuu. The reciprocal concept of our culture. Where does the line draw? Where do you draw the line? Awa le tū maleanga le tau foi ona toi whaamanino le lei, ma mai o mai eini teu teunga, o le taimi whaatulanga ina. E whai ai le whaatosina ma le taimi, e ta tala ai o ma o tanga a sui tauwa. A o whea le mea. Awa o le concept le na o le tātou tū maleanga i whanua le au mai a watu. O le whaaloalo le whaaloalo. The reciprocal concept e mawalunga. Au mai a watu. The reciprocity of our culture has to be defined and draw the line exactly where it should be.